Predsjednik Srbije Boris Tadić primio je radnike fabrike Zastava oružja koji su mu zahvalili što je pomogao da se reši problem izvoza oružja u Jermeniju. Predsjednik Tadić je ocenio da naredna vlada treba da nađe trajno rešenje i stabilno tržište za odbrambenu industriju. U ime desetine hiljada svojih kolega iz odbrambene industrije, radnici fabrike Zastava oružja zahvalili su predsjedniku Srbije što je bio uz njih kada se rešavao problem izvoza oružja u Jermeniju, ali i kada su štrajkovali zbog problema u toj industriji. To su dva jaka razloga koja daju nadu za budućnost odbrambene industrije i mi se nadamo da je ovo poslednja velika kriza u kojoj se našla ova vrsta industrije. Predsjednik Tadić zadovoljan je što je problem izvoza oružja u Jermeniju diplomatijom rešen za manje od 24 časa. Smatra da ispravnom spoljnom politikom buduća vlada treba da dugoročno reši problem odbrambene industrije. Jeste na državi i na vladi da se taj izlaz pronađe, da se strategijski usmeri čitava odbrambena industrija, da ona bude deo i našeg odbrambenog sistema i na neki način važna komponenta, privredna komponenta i u spoljnoj politici. Tadić nije želeo da otkrije ko je specijalni izaslanik koji je u Rusiji posredovao u rešenju problema. Ali neću da pomenem ovog saradnika zbog toga što će opet biti u javnosti ko je završio taj posao. Tako da hoću da ga sačuvam jer očigledno ima mnogo ljudi koji ne vole uspeh u ovoj zemlji. Predsjednik je dodao da je problem sa izvozom oružja u Jermeniju rešen u direktnom kontaktu sa predsjednikom Rusije.